zaposlen u vodovodu. I imao je lavlju kančicu koja mu je bila kao mala Amalija. Znao je često da pođe do obližnje kafane Trison Tuna i da popije piće sa svojim drugom Sidrom. Jednog dana stari mačak Sander nije došao i vidio ga je lav Oker. Šta je sa mačkom Sanderom? Pitao je ovog druga. Piš tabu. Ovo nije sad iz zbirke Basani, ovo je iz zbirke Čudna poezija životinje se čude. Čudio se velika koka kako jedno divljo svinče užurbano hoda poljem i nešto tobož riče. To je bio zadnji sretan, veliki vepar, ogromni šapa, no zla Boga kako je bio gradan, da mu niko ni traga ne zna. Pisaše stari čiča, to se čudo još vidjelo nije. Možda svinče tako ne izgleda izbliza, možda to izgleda skoro iz daljine. Ja se sada upitah i tada, kako može svinja grdna biti? Pogledah je malo ispred splata, možda jeste grdna, a možda rovit. Pa ništa, reče mi stari čiča. Idi ti ba se tamo šali s drugim, bit će svinja koje ćete slikat, a ovo ću ja prodimit. Ovo je sad, ispričat ću kao jednu anegdotu, isto tako o životinjama koja je poučna za ljude. Na jednoj grani sjedile dvije ptičice i trebale su da prelete od gnijezda do gnijezda. Jedna nije znala da leti, a ova prva je o kojoj